Aner mala kenyam kanas diala kontin barwani lingwa seme hen wala shang wal badeka pay bakel ron kina dangro with yan dangro bakel bana riponditi bana kaling ka dob dande kon kaling je en jo ne ma bana right ka kwido gwasme bala kwida mandan en cha kevre wiki juba michi ko report ci kon diala lingba ano jen chaja kev ka shang wal baro ka pay bakel ron kina dangro yan dangro bakel duno koy ka gwase dan e chaja nangtan right kon temma ci report den chelene ben nyok kwide Chala do jen shaja gulu yen 2 year ke ripodan shanong ala 2 year ke juba wajen te ke tijen mi tenen tijen mo dung national security service la ne diala konti kef kan la kana wi yen te ngai kon e tijen mi je ki tijen mo go an tijen am point de mi chaji kef ko chai nang tin ka chaju ji no ti ke dur la ken yam mo kerek de ken nak de chu yor yer re tijen mo ajen tijen na cha wi yen ten e ke ripodan ko le ben gwaseme chala ripon mo go ka kwide wajen chajo jikke chawla do jen chela ramimo mi chagul yen la tok lo yimi that ke kajente jen amo mente kari beside re wiki juba ajeri podan chanu ko kwide wajen telereg mi chitu kaja telebon mi cheje kari podan chanu jen damandan chwale mulana polit gok wat jen ramimo mala journalist kari podan chalat gwaseme chalado ne kabe kap kaja kapu jagwa se dan e luk dakseng ma chaten jen gwa dan kap jiten ngai kon diale kon de la we gwa luk luku kene git nyer kana tin akene tin kon tin ngai kon ke tin de kel ke kirmi yadi en ram mo mi we la jagwi keno jen arami chung kel ke kuma spele ayo so chane diale kon we gwa luk chaka nget anyo ko kor gwa de pai wote me chala de kene tin kon tin te ka kod ke judge la jingwon ne kene de kon luk kala do ne cha goro te rambu we ke telephone re lo god danu na luktin ko wala ngala ga record ka to yo ba bu use yo ba plus media lokane gan yo la do de kan telephone de kan ka bank cheng ajen ne da ne cha kul gu jo dong mi cha ba dun mi da dong ka ko je ka ku telephone to tone ban ngo de tele information mi cha lat ano jen chela rami mo mi yan ka ku ko te ka der mi chalat dundo chala do che family members shi wen gwada dana cha yenten shawujik ka chala do ngode ba investigation ba jelat ba na kullar do badan en yan je so da la je report nyam de kona ling ka kwi ka mandan chi to ka jem ko ko ndian cha ran cha yen la be je long juba no mo me cha yenten la je ke be je long ne tin ko de la shi more jela ko dana lu ga no kon wer gor je no de yen guch no dundo cha nga je no dong mun jin gwa lok ko lu cha lim ne di ala no bala we pikne na tin ka baji yen na mo changa je ne ko kien no there is a systematic way mo kwana kwa target ke je ne ti content la journalist ne kondong la information la kan ka wialing ka dong ba use yo so na me agenda le rode right now chala do jen telerek an molana wajatin gwada danan cha yen tin me da la jen report ni am en gorno de nyaa ko kon kel gwata mene I want to another report no mede kon lingwa seme ka kwinentin konti la regional leader kinetin kontin let ka kwi malkare wika South Sudan no te report mi chalat gwaseme ala ne ritual gate ji ga ki intergovernmental authority on development chicken nyok rajin wone ne kan charen rale ka ko bikan mal bikan nyok kam wakan kam let kan re wika South Sudan kan chung ne kel ke kum South Sudan ko be wich betakamal ki batin dial kon te cha gujeno dong kitul bikan nga nyoko murial ken ke chigo raje lunga kwin kware no bika South Sudan bikan support ke kwin kware mandana be dino mandana chikan la longwa seme kwi duo badana de kan chong ke South Sudan gaje ko ji South Sudan che de loy ko ngai kon diale no South Sudan right now take between no which betika kur ki which betika mal ko di take no walung to kan la let ni ka jen gwa de dana cha mal cha jatan ke 2018 mo de shumana temetel te chanen to George no dong de madar bin gaje of course ngai kon yale Dr. Machar kene kire ne chik malik kana tan do no kir chet binte ke delay minute lede lo chi na take slow progress kente kon e chala de la let chakalet right now chi ne di chalga ti ji ga kana kula do ne chinere promise ke chine gorno bine la ne tin kontin bi kum Sudan bine goro mukur kune support ko be Sudan bete kamal ka jodan di kana lat gwasame ke report an chala de kan intergovernmental authority on development KG gat kan charodian promise and wo bugala ne de bichon kel ke kuma South Sudan no take a message which are delivered ke message which are lat ramkel milakur no
ki gwa dana chigi jiktin la ji ga chigi jik president Salva Kiir Mayardit ka joran jikan lat gwa semene ambassador Musa Dijama Ali chewere wiki juba chigi jik Kiir Mayardit ka report dana chalat ken wa cha ke nyokami cha ke join organization and chalke South Sudan ki de control unimis and it in contin dier ko de Sudan der tegamal no chinere to chika we chiko right ke kir ko do brande mandara we nyam ko je chika right ke chicken discuss chicken lat ke kui political situation ta dan de peace agreement e dan e chatan de nyokami ge ke je ko South Sudan che stuck ka transitional government mi mo che woni amtin telam lat ke tin yen kwala do nenen mi cha de dial cha re ka de ne dial de we ka kuin kware but mi te ga tungo de kare le ka china chicken de we ka kuin kwar ma dan gor ken wude lat discussion the chicken focus ka ngade long ka mal la they focus on maintaining peace who can need control la political leader who can ka pressure no tire ka right ki la da kam kun ko bi mal beben ko meken kwar meken ka right tele mi nywa kana kel ti mal cha de ben re wi ka South Sudan mo mi chicken top mi ku kan kum South Sudan ku kan in kore ke je la kum Kiir Mayardit men kum dakheng machar so man chika focus tin longwa sama jen queen quarry you know queen quarry ngai kon diala no te correct one talk tin tam right now jen te security problem jatin political participation jatin ka all parties adik te ka tin nyok gwa da me chin chikan kwar cha de ngat chinar ngat jen men yen tam there is a delay kir che da ma char che ngat you know we kir no de more ma char we brar and then ba we ke election ku kira no dong there pen so ku jamo sikir che gor no chiring machar to participate again tama kwa je le pressure no gor no jin yen leader dial dia dil focus ko bi atike dial okay bi aroi gotkel ko do ba dande so dande wen yam ko janna me chalar kin me yadit kan je gad gwaza me chalar do ne gwaza dana dol ka tin president Salva Kiir Mayardit a wacha right mi chirin me che welcome ke che no ano ne ba mal ba jadil continue and peace agreement dana e chatan sharaja dana chalat and it continue international partner kan regional kin country which wache no point and kira no be mala mo be wonyam rajan chalada kan kel ke jigad ngai kon diale so dan gwe kin yetene ne dial ka ta dana ba mala me be janang nyam ko je ko ngai kon te tung walung te be lat ko rodien me kan Kiir Mayardit kan mal kan jenok kan jaw to wano gwe jeno South Sudan chabuta kamala jen mo kwale pressure ke jema dine gwe jeno ne dia right na ke Kiir right ko Kiir gwe jeno jente ka power ne ko Kiir mi chanok and then the mal derben kano kan ne konti la opposition party pelkaro pin code the international community tigatin ka katin ne konti la organization na mal tigatin and olat kan mal mi ci Kiir me chelo kala to de kan dia tol kam de kor da nyoko me bere wi ka South Sudan ko de Kiir de joy ka bom ci ma mal dana gorke ante me jen kwa Kiir jogo no ne please gor no jin mal bata wano bi ara yene ti diala konti la kwar and then bi ado ba dande yin nyam ko je ko in kware then bi ala let tele ko in kwar mo bala te tel da ma chala ko na la ni chiang tele ko in kwar mo bala te tel requirement diala konti gorke chaga bula let chit ke and point the and unification of force makana kolat permanent constitution makana kolat no kato kon ke population census makana kolat ke ti tel do mi mo ni be mal ba wen yam ke je ki ba ko in kwar ba jalat ke je by the way and no ba ko in kwar ba lat la mala ja gore ko metala mal during election de kodara we ke mitwo go nyok so na me cha gor ba te ka violent bro de lat ko wasen be jen kwa kire jogo no ne kine kune support no by election ba la talk ko bi karol ya ti bi ka tede bi ka to but no shirol chicken bi to mi ramadan en ku yen community kel mi che bera kine re conterin com kel ko tem right now ngai kon dar mi chal jare ti je right ka che bera so ka kiro kire do be election be jela jen kwal jogo no de taye commercial dialogue taye karoj la dem do ba ni yen mark je di en let ke je kel dino ngot Kiir Mayardit ngoda ka modwale so na me emle rode re wit en binami en tama ji ga chikaro information no bikan malamo bikan jatu wano ana me da la jen report na an gore de nyaa ke kel ke jen gwasme en ban le we ka another report mana di na dong de lat gwasme da la jen kore da na chitu ka warab state mo ke jom chala de lat ke investigation dor shal ke gurial take a kurm jitu ngai kon diale ka
kur mo tuoga kanetun kon la jang ga ta dana dong ngai kon no kwalko kujeme ka kwalko kujeme so ninten pai wuche jang churi na ne chop ko baro ke khiwo ka chok tong wan cha kanang so na me be mi la ro den mi de yen linga no ke report den de kon ngwa de me dor chal ke murbo kan ti ki kotoria e joje no kwana kwa ka peitin especially de kon la gadul gore wate ji duar la be bi kana bi kan kanang ki dong ji kumba bi kan gad bi kan kanang so chala de re wujin bi mi entame be je lang duno chala te ne dang jok ti ken gwa dana kap kana tin Canadian content ko la bulat wala be kaga wer kana ne de jel ga mech bu na bu kana bu kap kwal ku jino ngu bu kana lel kana de ki ngu mu kana let kana so ne me da la jen report and yen link so Sudan right now ke jen gwa se me tela mal midutin adi en dial tike me jet chan men we dor shal ko mo jongle ka jongle ci kon dial ngaje no chete ke ngene wer ya la do cha kap ka mech cha ka be de nya SSPDF ci de nya SSPDF ko jogo no yen bi ane lo ka kor ke kuma SPLA ayo ngwa da mo chukan yu nok wa cha chu mo kameti dit kameti to right now ke report dan chalat wa chi general dan e kam nad mach no wa cha chela do cha me to cha joran tem ngwen wori kan me gan ganang wa da dan e chi me gan captain wa ken te ka base scale ke din SPDF and then ka kora shu dunia ne jen kan ngwane antama chi kude me wuri chala general welnyak che report la do ne ajene antama ba shi manen kon ya me cha kan nang kan ngwen wori ba ga dil kap kamishi jen ba ken ba ka dilu pe gonde kon tegatin right now me le roden winimi di ngaji nodi kir ma yadi kuden were karodin wude me cha jur ka yo kir ma yadi ko ba kor ba wote bo nyin kan were kan war so che ne were ko ken yo ko kan were kula ti antama ke ji kana lo mana lat ke kon tan were ngai kana long ke pel kan long ka dupin kon ngai kana je anone ri la to yos ne ko bu were bu kan kana you know and then cha jojen wala no kan jarol te te cha mai kam ngana nuwer ka chingwan nuwer odian barwa cha chore wike juba chola ke kum ke mi yadi kwal ku jino ngum la roda wa yene ke walele ke mod right now no mo kananga anyway again report and go de nyu akon kel ya tagamal